1, 2, 1, 2. Test 1, 2, 1, 2. Test 1, 2, 1, 2. Test 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 1, 2. Tātou tutu lai. I le soafo le tamā, ma le alo, ma le ngang pa ia. Ia whātasi le li i mautou. Ia vi ia le alo tā vita, le tupo Israelu. Ia vi ia le a fio mai le soafa o le li i. O lona vi inga e sili i mea au pitolunga. I le soafa manu malo Yesu ke riso te fi whātalo whātu pa i mana malu foi le tātou i kālesia. Le tātou a inga. Mai se foi le pa i o Samoa, mo whaini tātou whātasi foi ala fo me whāsalalonga. Lea wala tātou te patipatia whātasi ma le kālesia o ao ma le lalolangi a toa. Le amatanga, le nei mai au sāpa ia. Tātou te whamamalu ina ai le maliu ma pupua ngā ma le toi tū manu malo le tātou li whaona. Le amatalia ili nei au sā le au sālu lau pālema. Le aso sā e tātou te whawhenua i whaatupu i le tātou wari i whaona.
Uso ia Keriso, o vai aso e limo le vai tausaga i le fagafulu. Na tātou sauni uni ai, ai le whainga o ngā ruenga alofa ma mionga tomisana. Mo le whamanatuga o puapua ngā le maliu ma le toi tūra o tātou wali. O le asu nei wa tātou poto mai ai ono lo tātou fia au wai. Whaatasi ma le kālesia au au. I le whamanatuga mamalu o nei aso whailonga inga. Nā fiu whamamalu atu ia Keriso i lona lava a ai. E wha ato ai lana ngā ruenga whaola mo i tātou. Ai ona puapua ngā, lona maliu ma lona toi tuai. Ia tātou whamanatu ma le whaaloalo ia, lona urufale whamamalu atu i Jerusalema. Lea na mata ai lana ngā ruenga whaola. Ia tātou muri atu ia te ia ma se whaatua tua ola. Ia tātou au whaatasi ma ia ai ona puapua ngā i lunga re koruse, ina ia tātou mautu whaanga ai, foi i lona toi tū ma le ola fou. Talo al tātou a inga ia sisi lunga tātou lau pama whamana mori. Ia tātou te talo. Le tua mama nai, wa mātou te talo atu nei i laua fio. Ie tau pua i mai, ma whapa ia nei la au. O le asu nei wa mātou whailo atu ai ma le fia o Iesu lava lo mātou whaola ma lo mātou tupu. O lo mātou wha moe, ia mātou atu ai i se aso le fia tu mau o le Jerusalema fou. Ia whātasi le li ma outou. O le whorafolanga ma le vangalia pa ia na tūsia e Mariko. Lea li ia vi ia oe. Mariko lo mta po sefulu martasi whorafora mai le whaipu mua whangata mai i le whaipu sefulu. Whafonga le au whorafolaina. Ua whalatalata atu i lātou Jerusalema, wo i le petewhake ma petania, i le maunga o olive, o na auina atu lea o ia o na soo e toa lua. Ua whape atu foi i ate i la ua, o ia o lua le a ai, o lo i o lua lumanai. A o ia, lua te maua ai le tamai a sini o lo noa tia, e le aise tangata na tia i ai. Lua te tatalaina ma au mai. A whai fo e whai ane se tasi a te ourua. Se ale mea lua te whai ai lea mea. Ia ourua whai atu, e manao i ai lea rii, a e to e wha fo i vave mai. O na o ai leo i la ua, wa mawale tamai a sini o noa tia i le whai tutoa i whafo i le ala. O na la tatalaina lea, o na whai ane lea i a te ia, wa o isi ue na tutu wain. Se ale mea lua te tatala ai le tamai a sini. O na la whai atu lea i a te i lātou pe o na poloa i mai o Iesu. O na lātou tuina mai lea i a te i la ua. O na la ta itaina mai lea o le tamai a sini i a Iesu. Wa lafo foi o lātou ofu i ona lunga. O na tia ai lea o ia.
e toa tele ua lātou folafolaina o lātou ofu i le ala. A o isi ua lātou tāifo la lātou la au ma fola i le ala. Ua alalanga fo i ena mua mua, ma ena muni muni. Ua whaapea, o sana ia manuia le afio mai le swafa o le ali. Ia manuia le malo ua o mai o le tātou tamau tā vita. O sana i mea au pito lunga. O le tala le lei a le ali. Igi soe i ia o. Na lala mai lalo le tātou ai. Malo le soe fualangi ma le tātou ainga. Wao le nei aso te tau le tātou ave le whaafitai ma le vi inga le atua. Lea ua tātou wia le nei aso sa tā ue a matai le tātou whainga malanga o le vai aso sa sili, o le Holy Week. Tātou te whama maluina ai, pupu ngā ma le mariu, ma le toi tū le tātou li i whaona. Tā tono po inisi ofisili mai Puleaga o le whainga whaatino si tātou po se sio i whafu. Ia o tūlanga lava o le sā matapu lo tatalo mai se o tātou Puleaga ia tātou, ni ia tātou no sai. Alo o tau mai ai ia tātou polisi e sio whaare anganga mo nei teimi. Pei lava o le tātou tamapa ia o Pope Francisi. I le po ana po i o le aole na i le laumua le kare sia le Vaticano. O lo whaatino foi mausi le tamapa ia le misa whape nei. I ngau ngau. Ngau ngau le mwhaina au wai le tō tele o tangata ke wisiano i nei sa winga tā ua. Au le launga ma le whamarusi au le tātou tamapa ia le tātou a inga ma le lalolangi atoa. Ia vea pēr nei teimi lo whengai ma tātou te whamarusi au wai ma tātou whamoe moe le atua ma tātou whawheruai i le atua i le nei au sa. O le winga le nā la tātou whaatino e se awala pupu po se awala ma whaina tātou whaatino pēr ia tātou mau pēr anganga o le whaafio mai ni manu malo o Yesu. Pei lava na fio atu Yesu i tonu le ai o Yerusalema. O le a tātou pese ai, ma tātou tātama whaalala whaapel tātou laupama, tātou te whaafenua i le li i nei amatanga nei vai aso. I nei ia tātou whaalangulangu, ma whaamoe moe pēr ia te ia. Le ala wala au atu le tātou a inga ia tātou tutulai. Toe si inuna tātou laupama, la taitaina tātou le au kai pese le pese. Tātou te manatu natu wai ma tātou pese fia fia. E wha fia mai tātou ari i a tātou sauina.
mātou te talo. Le tuai mamana e mara soe fue whāpapau. We tuina mai tangata Yesu ke risalo mātou whaola. O se whaoonga le loto mawalalo. Nā whaatonu uina I alo finangalo. Ailo nā vea matangata. Mafuai mai ai moi mātou lo na ola. I lunga o le koluse. Feso soane mai ne ia vea mātou ni moni mau ia te oe. Ailo mātou muni muni atu I lana whaoonga o le talitinga. Mai a mātou au ngā ine mau tuwhaanga I lona toitu. La mātou lenga lene alatolo mātou li Yesu ke visolo walo. Waso I fo ima pule whātasi ma oe ma le anganga pa ia. Le tua to tasi mo le whaavavau. Whaavavau lava. Ia manuia le afio mai le suafa o le alii. Whafonga le awhaitawina. O fuaina mai ia te au e le alii le atua. Le laulau whaiva o e wa wina. Ina ui loa ana whamawhana whana I se upu. Le ua tina ina. Na te whenua au I le tai au ma le tai au. Na te whenua o te linga ina o whalongo longo o pe o e wa wina. O toa ina le pui pui o te linga le alii le atua. A o te le whina vale. O te le fo I atu lava. Nau tu ina atu no o tua ia e sasa mai. Mau ala whau ia e futi le awa. A o te le o whiwhi foi o mata I le maa man whianu. A o le alii le atua
e fesoasoani mai o ia ia te au. O le mea lea o te le mai. O le mea lea o whaia o mata e pei o le papa ala. Wau I loa foi e le wha maina au. O le upu a le ali. Lea tuai whawhitai. Loa tuae, se ala me we tula fo wahi mai ia te au. Loa tuai, se ala me we tula fo wahi mai ia te au. Ua whate au e mo mai ia te au, o I lato uma o wawa ai mai. Ua whamamanga o lato mutu, ua liu ai o lato uku ua whaapea mai. Ia whalangolango I le ali, ia na whaola ia te ia. Ia lawe ai o ia, a wana fia I ia te ia. Loa tuai, se ale o mula foi mai ia te au. O wau si o mia au e uli, ua pungitia o le wau tangata a mi o le anga. Ua tui ala tau o lima mau vae, o te mawhai, wana whai tau a iwi uma, o I lato, ua lato wawa ai mai, ua mata mai I ia te au. Loa tuai, se ale o e tula foa I mai ia te au. Ua lato tupa o fumo I lato, ma lato whaia le vili o futino. Aoi, le alie, awane e tu mamau. Lo malo sia, ia vave mai, e fesoasoani mai I ia te au. Loa tuai, se ale o e tula foa I mai ia te au. O te tau atu lo sua whai au so, o te bibi atu oe te tonu o le whapotonga. O to e matatau le ali, ina bibi atu ia te ia. O to le whanganga o mai a kopo, ina bibi ia te ia. O to le whanganga o mai Israelu, ia o to fe ia te ia. Loa tuai, se ale o e tula foa I mai ia te au. Second reading, a reading from the letter to St. Paul to the Philippians. His state was divine, yet Christ Jesus did not cling to his equality with God, but emptied himself, to assume the condition of a slave, and became as men are, and being as all men are. He was humbler yet, even to accepting God, death on the cross. For God raised him high and gave him the name, which is above all other names, so that all beings in the heavens, on earth, and in under the world should bend the knee at the name of Jesus, and that every tongue should acclaim Jesus Christ as Lord, to the glory of God the Father. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. Christ became obedient for us, even to death, dying on the cross. Therefore God raised him on high,
and gave him a name above all other names. Praise to you, Lord Jesus Christ, King of endless glory. E lala mai lalo le tātou aia. Whamarumore tanga i tātou pepa mo le pāsio. O le tala I popo ngā manmariu o tātou alii o Iesu Keriso. Wao, o le tau pule loa lea o le agosto tau lansiri. A toa mto e ina, ma le autu siuku, ma le tau pule na uma. O lātou loa ia Iesu, mtaitai ia te ia, ma tu inatu ia Pilato. O le siri mai loa o Pilato ia te ia. O e nā lea o le tupu tangata I tai. Tala ia lea o ia te ia. O lea lava. O moni foi ia te ia o mostau na siri me e teli. Na siri mai lea o Pilato ia te ia. E te leo tali mai la. Pauta le tele lea o ngātou mōni maua I ate oi. A ua le kari Iesu sina utu. O lea o ofu ai Pilato. O lea tau saminga, o lea tau saminga. O e talai nā tuai a te nā tau te taspamta. Nā tau te whai ai. Sa iai se taspamta o e moa ia Parramatta. O no tia fatasi. Ma e no whale. Ia. E whakasi o tangata I te whale sa whai. Nā langa alala atu ai ea. Motu tangata mo whai atu. Nā whai ea ia te ila tau. Hei no masa ni ai uia. Tali atu leo Pilato ia te ila tau. E tau te loto ea ina ia o te tala ina atu ia te o tau le tupu tangata I tai. Aua, nai roa o mataua. Na tuna atu ai o ia e au o sala siri. Na o sala siri mo la tu faoso le moto tangata. Na ia tala ina mai ia o Parramatta. Ia te ila tau. E tu mea Iesu. Ano to tai atu lea o Pilato ia te ila tau. Ea e se mea tau te loto o te whai ia te ia. Leo lo tāwe o tau o le tupu tangata I tai. Na lātou toi ala ai lea. Ono whai atu lea o Pilato ia te ila tau. Ea po se mea leanga wana I whaia. Awa tiri ai o lātou ala langa. O loto Pilato e whaloto marie e moto tangata. O ia talai nā tuai Parramatta ia te ila tau. O uma o sasaino o Iesu e ia. Ia tuna atu lea o ia e whasa tau uina. Taite atu lea o ia e le au I maota. Maota o le ni. O rātou whaapoto na fōi le au uma. Na rātou whaofu lea ia te ia I le ofu pāu. Ma rātou tai la au tutui whai e ni pani. Whapalei nā e o ia. Na rātou alofa mai ai lea ia te ia. O rātou tā fōi I lona au I leu. Ma whianu ia te ia. Ma toa turi mai fo atu ia te ia. Wa umana lātou whata wemu ia te ia. Na rātou to e se ina lea o le ofu pa auri ia te ia. Na wha ofu ia te ia.
Iona lava off. Ona lātou tai atu le ia te ia whasa tauruina o ia. Waluane le tas tangata o Simeone le kurene, o sau mai le vao. O le tamafo i o ia o Alasana ma Rufo. Na lātou whātau anau lea ia te ina ia ave e ia lona sa tauru. O lātou ave fo i ia te i Kolokota. O lona wina pe a whautalaina. O le mea i eile upo. Na lātou avane le ia te ia le waina o whewhiloi ma le muro. E inu ai. Au le talia e ia. O lātou whakoruse ina. Na lātou tufa lea i ona ofi. Ma whai le vili e ilo ai le mea al tangata. O le uli na lātou whasa tauro ia te ia. O tūsia fo i le tusi i le mea na mōlia iai. O tūsia fo i le tusi i le mea na mōlia ai o ia. O le tupu o tangata i utaia. O rātou whasa tauro fo i whatasi mai a tangata whao mea e tōrua. O le tasi lo nei tūtau tau, ma le tasi lo nei tūtau a mawale. O i lātou fo i nau iangu, o lātou whai a te ia. Ma lia i lātou uru o whapeane. O e nā o e le pesi le maru, ma toi whai a iaso e tolu. I nā whaola i a moi a te oe, maru i fo i sa tauro. O whape fo i le au o stauranga siri, o whatau e mu i lātou whatasi, a toa ma le au tusiupu o whapeane. Ia whaola ina i Samata, nā te lewa whaia na whaola o ia i a te ia. Nā i fune lava le Keriso, le tupo Israelu, i le sa tauro, tātou te roai, tātou whatotu ai. O en whatatauro ina whatasi mai a, o lau Puleaga i a te ia, o i le tūtonu o le la, o na pongi sa o mai lea o le nuku. O lava i le itula e tolu. O le itula tolu foi, wa langa i e su o le otele. Eloi, Eloi, lama sabachthani. O lona winga pe a whaamtalaina. Lo atu ai. Se ale meo e tula foa i mai ai a tea. O whaalongo ai nisi o e le tutu mai. Na lātou whaapea ane ai lea. O na momoe lea o le tasi, ma fufui le o momi le mineka. O tu i runga i le pito la au, ma whainu ia te ia, o whapea. Se tātou i loa te sauania, ai te fui a te ia. Wa laka Yesu o le otele, o na tō ai lea o rana mānaka. Tātou tō. Sae lua ina lea, o
O le ia pui pui o le mali mali. Wa amatai foi luna. Wa o rama i lalo. O le taitai o le toa se lau. O le na tu atu i o na ruma. Wa i loa e ia. O whapea o na tō rana mānawa. O whapea atu ai lea o ia. E moni, o sea o le atua le nei tamata. O le tala le nei a le alii. Okay, kids, do you have your brunch? You have no brunch. Why don't you have any brunch? Okay, for us the kids at the back, okay, you should have your brunch. You know what this brunch is called? Okay, really knows. Anybody knows what you call this brunch? Your daddy can help you. Say together, Laupama. Laupama, ia, Laupama, ia, Laupama. Say together. Louder. Louder. Okay, very good. Okay. And the English word of Laupama is palm leaf. Okay. This is your first time to see the palm leaf in the church? You've seen it before. This is your first time. See why we holding this, huh? Okay. We use this because we are welcoming someone. Do you know that someone? It starts with J. What's his name? Yes. You say Jesus. Because you eat your papa come in the church. Yeah, so no, Father Ashton might come and chase me out. Say it again together, kids. Jesus. Okay. Okay. One more thing before I have to speak to the adults. Well, if you Ivan, grab the thing. Yeah. Okay. So for us kids, we have the brunch. You say Osana. I'm gonna sleep. Osana. That's not the Osana that I want you to say. You have to shout. Don't be afraid to shout. You say Osana. Osana. Parramatta Osana. Okay, very good. Okay, very good. Okay. So the reason why we use this in the olden days, when Jesus came to see his people, he was riding an animal called a. It's called it starts with a D. It's a what? Donkey, okay. So when Jesus was riding a donkey, the people, just like us with the branches, this is how they said. Well, you have to close your ears. Hosanna! Hosanna! Hosanna, God in the highest. But today I was hearing to our people, Hosanna, away, I'm going to sleep. The meaning of today is to Hosanna. And Hosanna means is to, we have to be happy because today is a happy day. So kids, next year, don't forget your branches, okay? But after Mass, there are a lot of branches at the back. Take those branches, but do not throw it into the rubbish. These are very important and it's very holy. It's been blessed. You put it into your room and you leave your branch till the next year. And so that branch will also help you to protect you because Jesus is also has his power in the branch. Okay? Second. No. Malorong sa ini tātou a inga ma se foi sa moa. O lo tātou whātasi le sauninga tā ua mata ili tātou sawaringa le lewe au sa sili. Le awa tātou a matalia li laula au le nei. O le laula au o le whaaloalo. O le laula au e whaia ea. O le laula au e alanga i tātou leo i pe whaali e tātou anganga le whaaloalo whaatamahani i le tangata po se tupu. O le tātou whaawhenua i lea, whanofua li i whaatupu lea. I tātou li i whaola o Iesu Keriso. Le vai aso la tātou alo atu i sauninga umi. Sauninga e sa tātou te whaatinuina. Ma tātou te taupua i ai e wai whaatasi lava i tau sanga uma. Ia tātonu ia wai le mawhaini tātou whaatasi lava i tele ni sauninga
i le tātou mawhutanga i Kalesia pa Samoa. Wa la tātou awai uma i tātou mtanga luenga i tātou parishes. Tātou te tau puai ma ta talo whaatasi ma le Kalesia o au, ma le lalulangi atoa o le whaamamaluina lea, o le pupua ngā, le maliu, ma le toi tū le tātou li i whaola. Nau se awala fi whaaso atu, se awala e whaingo fien tātou ta pue ma malama ina ia fisosoani ai i le ngata le tātou whailoa whale tangata ai mai se lava i te tauno ni te whawhangaina le tātou anganga i winga po whailonga foi o nei sa winga te tele. Lau sa lau pama, ia o te whailonga le nei te pai tātou, le whailonga lau pama, tātou te o sana, tātou te whaia ma whawhenuai i le ali. Au lia lola i le pōra stofi o le whailonga e te taunu tātou te whoke sai ma tu wai tātou tau puainga o le lau le nei. La stofa ia o le lau le nei. Palm Sunday, this is the symbol. Holy Thursday, it's the table. The table that many things are happening here. The table represents Christ. This table is not a table for McDonald's that we always do at home. This table where the cross happens, we will get our food from heaven, from God. Wai lua sakala meta maua mai la stofi i le lau le nei o le eukalisitia ia ma le tofinga whaausitaulanga na whaatuina mai e Yesu. Olo na i le asforeile on Friday, Good Friday, for the simple te taun tātou te tuai tātou mawhauwhau me tātou whaaloalo o le koluse. Le koluse lea le la au lea. La au le matanga, au walo iai se tatalo e alanga e le whaife au, matangata au lotu lo whapea. Whaauta, i le la au o lo tau wai. Le whaolatanga o le lalulangi. The symbol for us to focus on Good Friday is this, the cross, which is a human corpse, a dead body. But it's not just any dead body, it is the dead body of the Son of God himself, which the church, we were saying, behold, behold, here our salvation is hung on this wood of the cross. Omana ia laso tōnai le pō laso tōnai po le whaingoaina le Kalesia o le aso tōnai po ia po le Easter Vigil. O whailonga ia e lua te taun tātou te tāpenpena ai e lua lava whailonga. O le malamalama lea, o le morisela lea, o le pasikate. O le morisela umi lava lea lo iei mo pine e lima. Tō te sisira whai e o tuse i tausanga po le lua, lalai i tausanga le lua o lua tasi. O la avea ma se whailonga o le malamalama lea o ke wiso i le lalulangi o watomo i pongisa. A o le malamalama fo'i tau mai ai le manu malo le toi tu o Yesu, o sori pala Yesu le oti manangsana. Le whailonga le malamalama. Holy Saturday, one of the symbols that we focus on is the Paschal candle. The Paschal candle will be blessed. The priests will bless the flame. And this flame will be used for us, that this is a hope, this is the light of Christ to guide us in a time of darkness. And every year, there are a lot of our brothers and sisters who wish to join the Catholic Church. This is the candle that they will use to tell and to testify before God and to the church. They will become Catholics and Christians, and their lives will be lightened by this flame. Ma le whailonga lua na stonai o le vai sa. Le vai lena tātou lena tātou papaina i tātou te ngata o le vai sa o le whailonga lea o le whaafowina ma le whamama o tātou te ngata e lea tua. E ala lea le sakala meta o le papatisonga. Wa alo iai foi nisi te tonu tātou Puleaga, tonu tātou Ekalesia. A mese lavo te ngata mātutua. Umanga whai tapenanga o lātou tapenanga mo le Ekalesia. O la talia le malamalama, o la talia foi le vai sa o le whaamamaina lea o lātou tangata.
And finally, on Easter Sunday, the theme and the symbol that we focus on is the open tomb. The tomb that is opened. The tomb there is no more corpse. Paua mele ko kongo le tunga maunga o ie. Le sau fiu fiai ma ta ai ai le tino ma liu le tātou whaola. And one Catholic priest that shared to us students many years ago, he said, this is the theme when you go to your parish, whatever your pastor, your priest were going to say, I want to add to your reflection on Sunday, you run to the tomb. Run towards the tomb. Because those who ran towards the tomb was first a girl, a lady. Maria makatala le tamaitai mua le seari o le tamaitai le tamoe. A ngai kokongo o le whaikokoa o le tunga mau. Su e le whaola le eisesi o vai o toi tū tātou li whaola. O le tātou anganga ma tātou tangata e te tauna maure nganga le le fefe. Tamboe te tonu. Au ne sola me le tunga mau. Wa le tunga mau lea wa su li palaina ma manu malo ai. Tātou li whaola Yesu te wiso. Ona tu a tolo la ia le nā se tamai fsoswani tātou a inga fsoswani ai mo tātou tapo inga la tātou a rautu ai. A mata le asane o sana whawhenua I le tua. And in the simplest way I can share to our people, like Jesus being welcomed on a donkey with people waving their branches to say, Hosanna, welcome to the King. I want you to welcome Jesus into our lives. Welcome Jesus into our hearts. Welcome Jesus in our daily lives. Welcome Jesus in every word, in every action that we do. Not just by waving, just pretending with this. We have it to do with our faith. Talia Yesu mo le tātou anganga atua. Ese le matango fia whamatala mai le tātou uporofola I le nei asa. I whaitonga mō mua o tau mai ai o le tangata o tinga ina ai while mu. Nā o tātou whawhonga ima tātou whaitau I le pāsio. Ngā le lua lainga Yesu. Lua lainga Yesu au mea lo whamakala mai e mariko. O langi mea leanga upu matanga ma sasa ma pue ngā whai e tangata ai le eise upu Yesu. Lero o toi whamamala maina e sangatu Paulo I le whaitaunga longa lua, which he says, Jesus put aside his glory and his kingship, his godhood. He wants to become a slave to come to this. Ina ia ho o mai le kuruse why it is for us. It is about love, and God loves us so much. He comes to this way to tell us that there is hope, even though that we are sinful and evil people. E tātou ainga ia manuia la matanga le nei vai tausanga le nata le tātou e kalesia, mai se foi sa moa ma le lalulangi atoa. Ia vea le nei vai tausanga o se whafounga. Ai a mata le sa nei. Whawherua I Yesu le osana, ai whawherua I tonu le tātou loto ma fine ngalo. A wā a tātou te, a tātou te whaasanga tau, I le anganga o le atua o tau whai whale tauni a tātou. I le ma whaini tātou langona, le ma whaini tātou I loa ma tātou langona, ma le malama, ma le mea na tanga o ai ma whae le atua, ona le alofa ia tātou o malawa. Tātou aingo mai on tātou whaalonga pora le atua, tātou tutu la, whaapou, tātou whaatotua luma le atua. O te whaatotua le atua tō tasi, o le tamā e ono le mālosi malawa, le ena whaia le langi ma le lalulangi, o mea mo vaaia ma mea le o vaaia. O te whaatotua le ali e tō atasi o Yesu Keriso, o le alo e tō tasi lava o le atua, le na whanau le tamā le whaia se mea e tasi. O le atua mai le atua, o le mālama ma le mālama, o le atua moni mai le atua moni, na whanau e le whaia e winga tutusa o ia ma le tamā, o ia whoina whai ai mea umalawa. O I tātou tangata ma lo tātou whaarutanga, nā whio ifo o ia mai le langi, ma le anganga pa ia na liutino tangata o ia le tāo po o Maria,
Maua vea o ia matangata. Tātou na pākuru singa ai o ia, a o pune ponisio pi lato, na mari wai ma pale na wasi, a o le asu tonu le tau tu wai o ia e pea tusia e tusi, na fi o wai o ia le langi, maloa fi wai le au tamatau le tamā, o le ato e fi o mai o ia le mamalu, e whāmasino e eola me e wot, o lona mā lo fo i le eiso na ngata anga. O te whātua tua le anganga pa ia, le rii o le fo ia le ola, le fio mai le tamā ma le alo, o le i fungia ma vi ia whaatasi ma le tamā ma le alo, le na petalai mai ala mai i perfeta, o te whātua tua le ka le sia tasi, e pa ia i katoliko ma apostoliko, o te whātua tua le papisonga e tasi, mo le whamangarino a masana, ma o te whātaitari mo le tue tua o e noti, ma le ronga tali. Amen. Tātou a inga tātou te wha maulalo lu mo le tua mo mori tātou mana onga i a te ia. Tātou talasia o e whaitofi le lopu, ma le tamapa ia. Ia tū mau le soifua manuia. Tātou ringa lea e lea rii. Lea li e whaafunga mai. Tātou talasia le tupulanga talavau. Ia mua so lātou tō whinga le lotu. Tātou ringa lea e lea rii. Lea li e whaafunga mai. Tātou talasia tātou matanga luenga. Ia alu matupu fua mai le whiole nei. Ia manongi i luma le sila whanga ma tapa au e le langi. Tātou ringa lea e lea rii. Lea li e whaafunga mai. Tātou talasia te ngati mai. Whapea fo i te māma te nāma te tua. Ia mō sa lātou while e mūma le manga o le ranga pa ia. Ia o lātou ki ngā. I ngata puko ngā kia, sami, wao ma le ea. Tātou ringa lea e lea rii. Lea li e whaafunga mai. Tātou talasia le uku whala o le nei aso. Ia ola, ia o ngā, ia fua mai e tere le manuia. Ia whai lea matapa sā. Ia tātou sabaringa ma le tātou whainga mananga. Whapea foi nei aso le whainga mananga Iesu le tupu le pāre ma. E iloa le whaamanatu ina. Tātou ringa lea e lea rii. Lea li e whaafunga mai. Tātou talasia foi le lalo langi. Ia mau se fi le mu a mai se māloa le nei whaamata. O atu le mālosi ma le manga o le tataru i Samoa. Mua lātou toa fi le mu. Tari le gangi se ai mālo. Tātou toe o ringa lea e lea rii. Lea li e whaafunga mai. Tātou te talo whalong longo, mo tātou lava mana o. Tātou ringa le i leri. E tūro mātou tu mau e whaafonga i mātou talusanga, talia foniso mātou mana onga, o tono mātou roto na mātou ringa le nei alatu i ate oi Jesu Kristo, o mātou wali i. Amen.
Uso matu whawhine i o tau te talo ni a tali le leia lau ni tauranga mana o tau le tua le tamā e ona le mana uma. Le alie, ia vea pua ngā malimali o Yesu, lo walo e tō tasi, mala mātou te waale lei ai malawa fio, e le ai se mea mātou te mawhaia e au no maoe, e ia vele ne tauranga wātoa tōlona le lei, mala mātou te manu malo wailuanga le lei malo walo wha, la mātou lenga le lei swafo Yesu lo mātou ali. Ia whatasi le ali ma o tou. Ia whatasi ali ina sia ia o tou loto. Ia whatasi ia ina tou tato whaafetai, i le ali i lo tato uatua. E tonu, maua tatau lea. Le tamai o le tosai fua e whawawau mai o le malo si umalawa. O se mitimitanga whaia e mo mātou. Ie le whawhetai atu ia te oe, e ala atu ia Yesu ke risolo mātou wali. E uina le anga sala ia, na tinga ina ma le loto malie, mo tangata awasala. E uina mama, na talia ia le oti lavea ia le tangata angasala. Ilona mali wa whamuti ai, e io a tātou angasala. Ilona toi tu, wasi ai e ai tātou i le ola o le amia tonu. Mātou te vivi a te oe le alie, pātasi mangenu uma, i lato pese o lovinga. Iewe matua pa ia lava le puna anga o pa ia uma, ia wina mailu wanganga pa pa ia nei mea lofa, nia ia vela atou mai mātou i le tino ma le toto lo mātou wali o Yesu Keriso. Alo tunatu i le oti o se oti na ia talia lona lava malie, na tango ia la reto ma vatu ia te oe le whaafitai, na tofi ia la reto ma vatu lona au soo ma le whaape atu. Nā whetango fia iai o tō uma ma ai iai, o lo tino le nei, o la fo inatu mo o tau. Ina wa mai ale tau mawhitanga na tango i le ipu na toi avatu i e ia te oe le whaapitai ma le vi inga, na tu atu le ipu lona au soo ma le whaape atu, i nā whetango fia iai o tō uma ma wheinu mai iai, o le ipu le nei lo toto, o le toto le whenga inga fau ma le whaavavang. O le a whaamalingi ina i o tō matangata uma, ina ia whaamangalo ina i sala. I o tō whaia le nei sauninga o le whaamanatunga o au. O le misteria o le whaatua tua.
whamana tunga no na maliu mana na toi tu mātou te momori atu ia te oe le tamai. Le nei a reto le ola ma le nei po le whao le tanga. Mātou te whaftai atu ia te oe. Ina we alu ia I mātou e tutui o luma ma au au atu ia te oe. Pe so soani mai a mātou uma we mautu whaanga I le tino ma le toto ke viso. Ina ia whaantastasia mātou I le mafutanga e tasi e le anganga pa ia. Le ia mana tuala we ka le sia le lalorangi atoa. Ina ia mātou ola le alofa whaatasi ma whalani sisi lo mātou te māpa ia. Vincent Lang lo mātou Pikpo. An pati lui mata ilinga, Peter Brown mai Pikpo uma, le tuinga sa uma, mai se foi le mātou a ingo potu nei. Ia manatua mātua usu matu whaafine mo foi atu lo lātou malo longa ma le wha moe le toi tuai. Ia talia lātou whaatasi ma tangata malili uma le malama o lawa fio. Alofa mai a te I mātou, ina ia mātou au wai I le ola whaavavau ma Maria le tina tau pou le atua. Iosefo pa ia lana tane, whaatasi ma lawa apostolo, male au pa ia uma wena whaatino ina no whilingalo e tupunanga uma. Mātou te fia vivi in whaanea ne whaatasi mai lātou I lawa fio, e ala atulo walo o Yesu Keriso. Ono ia whātas mai ena ia te ia, le ta mama mana I le mawtanga ma le anganga pa ia, o le vinga malu atoa I lawa fio, I le whaavavau lava. Poloainga le whaola ma whamatu iala I aonga pa ia, o ma whai anu whamalusia tātou e te talo atu. Mātou le li o mātou le atu mai neanga uma, alofa ngia mawhai mai le file I mui o mātou aso, mai le fisoswani mai lo alofa muti vale, e sa oloto tu mawe I mātou mai le ngangsala, ma malu e mai atu runga uma, a mātou whataritari mai wha moe manuia, mai le awhio mai lo mātou whaola o Yesu Keriso. Yesu Keriso, na e whai atu ia wa apostolo, o le file mua te tu atu ia te otou, o lo file mua te fwoi atu ia te otou, awa ne sila mai a mātou angasala,
Ai le whātua tūna we ka le sia, malofo ngia pai mai le file muia tusa, malofi na ngalo, o le soe fuma pule i le whaavavau lava. Ia tu mau pia te o tau le file mu aleri. Let's offer each other the sign of peace. Il est mot que lui sur le plateau de suite. Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those who are called to the supper of the Lamb. Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Ia tātou te talo. Lea lie. Ua whaamilia ina lo mātou fia ai le nei mea ai whalelangi. O le mariu lo walo mātou maua le wha moe moe. Ma wha malusi ai lo mātou wha atua. Ia velo na toi tu. Mala mātou te maua le loto tu mau. Ma ia taitaina i mātou i le o la tanga. O la mātou le ngale ne ona ke visolo mātou wali. Lala mai nano le tātou ai mo lai minute. Ia whātulo lea whio le tātou li whālo Iesu Keriso o tātou whātasi fo le tātou loto matino. Ia whātulo fo e la whio fo le tātou fo i Samoa o poto. Alo whātasi mo ala fo le tātou whāsalaunga i tūtūnanga whālupe. Ia whio whāleo atu e le whāmalo lava ma le whāptai fo le pa ia ma le malo fo le tātou i kālesia. Le ono sai ma fa mal losia ma se foi le tau patu tua ma le tatu tapu ai fatasi foi na matanga ma tatala ina lea o saulinga tele saulinga taua ina ia tatu te fa maluina ai le toi tu le maliu ma popo nga le tatu ni faona le fa malo fa tai ia pa ton lava ia e tunia saulinga fa pene e umi ia e leo ngai umi ai umi e tau tatu e fangu tatu ngata ia tātou toi whalatalata le li, ia mai se foi tātou toi whalatalata le tua, ia mai se foi tātou lava awhtanga whatua oi. Ia mo le atu langa whaptai foi le lātou foi na lātou tāpene ina foi le tātou misa foi i tūlanga SS, mo mua te whamalo whaptai foi le tamara le tataifono, le whiongo le alo sina, tamai e kutialo, ia wāfo le tātou o naunanga, ia mai se foi o tāpenanga foi o tātou misa. Mo le whiranga whaktai foi le tamai a whimaono. Naunanga sua foi le tamai foi i a whitialo. Wā foi le tātou naunanga. E whamaro whaktua foi mo le kālesia i St. Mary's. Whaktai lava mo le tō au naunanga mo le mea sa. Nā la i au no le upu. Me se foi mo le tō whainga taulanga. Matonga o fie. Whaktaulanga whatupu tamari i tō whatunuina mo le atua. Le whamaro whaktai lava i a St. Mary's. Me se foi o tau St. Mary's mo le taitaina fo le tātou mo tātou liringa i le nei aso sa e whaktai foi le whionga le tapa o pasina le tamai atu lea foa e wā foi le taitaina ma whalangina foi o le masini tāpese e wā foi si fonga foi le lua le tua i a mase foi tātou tapuinga mo le whiranga whaktai foi le aunaunanga foi le mauta o mauta o Samoa vi ingo le atua ia o whionga tau lea fōa ia mase politina ia ilo ulu ma le toa ia mo le tō kru ia whaftai lava mo le tō naunanga mo mawhainga mo tātou whaungaina foi technology talitonu lava o le mele wala abure kālesia mase foi o le tātou atunu ia tātou whaungaina foi whasaluranga mawhainga tātou tau puai mafuta whasoa ia le whaftai lava a velo leo whatau wa mo le kālesia mo le tō naunanga mo le tātou misa ai le whainga tātou misa tūro whafonga Samoa tau lava no toe kia whamanatu tātou i kālesia ia toe nai saulinga ia toe mo le tātou lava mafutanga ia o le aso whareila nei le Good Friday ia o la iai se saulinga o le ala le kuruse the Stations of the Cross wha Samoa la tātou poto i nei le malu nei e Sacred Heart o le tūlai afo le valu o le a mate le tātou saulinga o le ala kuruse e au nei atu ngalu tātou ainga lo iei tusi umana tāpina ina i o le mea rofanga pākele mo o kou wāfo le tātou lo iei tusi talo mo le tātou ala kuruse ala iei foi se saulinga foi le kofsio whaalau i tele e mawhai foi no lau whātinuina mo le tātou ainga pe a mai le saulinga na ala kuruse pe a lo a pe lo le isa no ma faina na fai le sakla meto le falenga ia la fai le la wala le le third rights ia wal tatu ainga las for really nei ile afa de valu ile tanyao ia wa paulinas ile tatu to fero ai lola ia ile si vai aso ia wa ile tatu te le fatasi e isi saulinga o le tatu saulinga le seta
E le taulanga pa i misa whapitoa, e mori whapitoa mo Samoa, ma lona whainga Filipininga, mo le whainga Pālota, le a whaia Samoa le aso iwa. A o le misa le a husia nei, le malu nei, i le aso balu, o le aso tofi, i le aso balu lea o Aperila, la fiafi i le itula e fitu, ia o le taulanga pa i misa, ia e tato te salo whātasi ai, ia unisi foi tato e kālesia nei Australia, ma le lolangi atoa, mo Samoa, ia wā foi le sailinga foi o taitai, o se o tātou atunuu, wale le masinifou, ia lea na, ia o tātou paonawa le nā tātou saulinga, ai le o le tātou Divine Mercy Sunday, ia tātou tutoe poto ai, nā la taitaina i tātou i le kālesia, po le aua inga le tasitolu pa ia wā le tātou au sali Divine Mercy. Ia, paua me ia manuia lava le nei vai aso le tātou ainga, mai se koe o tau Samoa, i le nei vai aso pa ia, vai aso tāua, ia tātou a vele nei vai aso mabori uma, mo le hi. Le ngatau mea tupu tono tātou lava loto i whale ainga, whale kālesia e mabori mo Samoa atoa, ma le lalangi atoa. Wā le tatalo foi leo le tamapa ia, non bala au le kālesia, tau tātou te loto tele, ma pātou tua mālosi atu. I le angsala, ia ma le lalangi atoa. Ia, o ina ia manuia lava, i nei aso sa ia te outou, ia ma nei vai aso i whea ngai ma whiau ma nganuenga, ia te outou uma lava, mai le whianga le whalitua, ia ma se foi tupu mai e maunga tele tau i maunga iti, ia maua outou se e seta fide mu, ma se e seta fia, ka pēnā fo le tātou ainga me sa mo tātou whātasi nei. Ai, tau lava ono te whamanatu atu tātou kāresia, ia o tātou tūmang māsani o le kāresia taitai nei, whamanumole lava, ia e pawhain tātou a mai misa, tātou sosuani lona, ia e tapenana o tātou manu nei, whamanumole lava, e kāresia o taitai māsani. Ia, o fie lau marora au ampo. Ia, pawa me ia pio, ia marora au ngangi. Ia, tātou tutulai, mo le tātou whamianga mumut. Ia te ngaka le korunga lambi lori si au disi mai asu. Ia tātou punu neu, ia tō punu nau nei matatano mo le whamanianga o le atua. O le tamao le alofa muti vale na tuina mai i tātou se whao onga le alofa e le whātua o ia e le ala mai lea i pua ngā lona alo e tō tasi. Ia vela o tō tautua i le atua mausu tangata maala tō te tatalia aia na whamanianga le mawhai taulia. Amene. Ua o tau tari tonu lona maliu na whaatama ai e ke viso le oti. Whaamuti ai e ke viso le oti mo le whaavavau. Ia fo i atu e ia i atu o tau le ola whaavavau. Amene. Na whaamaulaloina e ia lava mo i tātou, ia tātou muri i lana whaoonga ma ia o tau mautu whaanga ai lona toitu. Amene. Ia whamani atu le atu ia te o tōna le mana uma, le tama, ma le alo, ma le anganga pa ia. Atu ia o tō ma le fia ma le fide mua ke viso.